Ovo su dve zanimljive činjenice o dinosaurusima koje niste znali. Prvo, znate li šta zapravo znači dinosaurus? Dinosaurus potiče od rimske reči. Dakle, to je rimska reč, a dino na rimskom, odnosno latinskom, znači strašan, a saurus znači gušter, što bi u prevodu na srpski značilo strašan gušter. Druga činjenica je da su dinosaurusi zapravo izumreli od tsunamija, vulkana, raznih zemljotresa, onda razdvajanja onih ploča, onih provalija, znate već, i onih kiselih kiša, što je sve učinio jedan meteor, odnosno asteroid, koji je udario na područje današnjeg Meksika i tada se desio smak sveta koji je izbrisao 75% života za zemlje. Like i subscribe za još ovakvih videa.